King laginigig pa, ang poning anak, ang poning banal espiritu. Amen. Ing Ginoo manatili ake kayo. At keka, antimurin. Kaluguran kong kapatid, pasalamatan tayo nga pong Ginoo, kaning grasyang makapitipon, nganing aldo ning kapiestan ning Sagrada Familia, at aldo pagpiestan tayo naman ning kekatang malapatron Santiago. Batang maging marapat kaning gampanantang kapag masusyan, harapan ning Ginoo, kilalanan tamong mitnong kababan, ing katamong kakulangan at kasalanan, anyawaran tamo yung pakalulu at lugod ng Diyos. Magkumpisal ko, King Diyos, sa may payang tutu, at kay kayo kapatid, uling mi kasala kong bina, king isip, amanwat dapat, at mayaliwang kakulangan. Huli nitay panigapuko kang Santa Maria ang Kaplanman Birhen, karing sablang anghel ang pong santo, at kay kayo kapatid, ing panalangin niyo ko, King Diyos, sa ginutamo. Ing Diyos, sa may payang tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na ring kasalanan tamo, idala na katangan sana, King Bielananga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tamo. O Diyos sa igpami, biriyan mong i Maria ti Jose ilang munye king palining metong apibale-bale, para king sarili mong anak Yesu Kristo, bustan mong Jesus yaing maging puso at sentro ring sablaming pamilyang Kristiyana, sumulong kesana kaya at maging malapit king metong at metong kapamilataning kapibabatan at lugod, kambening Sagrada Pamilya ning Nazaret, pagdulapan mi sana ing kaburian mo king sablang dapat mi, itiaduan mi king lagyo ng Jesus sa ginumi. Pamamasang ibot, king libro ng sirak. Ing ginu, parangalane, ing tatang karingkay ang anak. At payiral no, ing matulid ning metong ayma, karingkay ang anak. Nino manggagalang kang tatang no, maglarin yo, karing kasalanan no. Nino mang parangal kang imano, kawangis nening metong atitipon pibandyan. Nino manggagalang kang tatang no, tumulayo karing sarili ng anak. Maramdam yo, kingaldo, manalangin yo. Ing makabang biye, miras kayo, agagalang kang tatang no. Nino mang epaso kalalub kang imano, papakit no, ing kapamintuan no, king Diyos. Anak ko, lingapan me itatang mo, king kayang ketuan. Me palungkutan, kabang mabiyeyo. Agyamang miminane kaisipan, ipakit mo kayo, ing lunos mo. Me lalapas tanganan, king kabayangnan mo at sikanan. Uling inggan na ka, king metong atatang, makalingwan. No nebagkus, magsilbing pamayad, karingkekang kasalanan. Inga manu ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Mapalad lang ding makitakot king Ginoo. Mapalad lang maglakad karing daklat na. Mapalad lang, mapalad lang, mapalad lang, mapalad lang. Mapalad la, ding makitakot king Ginoo.
mapalad lang, maglakad ka ring daklat na. Mapalad lang, mapalad lang, mapalad lang, mapalad lang. Mapalad yaing ninumang makita kut king Ginoo. Itang maglakad ka ring daklat na. Huling kanan muing bunga, ning kekang pipagalan. Mapalad ka at mi panwanan. Mapalad lang, ding makita ko't king Ginoo. Mapalad lang, maglakad ka ring daklat na. Mapalad lang, mapalad lang, mapalad lang, mapalad lang. Asawa mo arita naman yang ubas. Kilob ning kekang pibale-bale. Anak mo wari, tanaman lang olibo. Makapadurot king kekang lamesa. Mapalad la, ding makita ko't king Ginoo. Mapalad lang, maglakad ka ring daklat na. Mapalad la, mapalad la, mapalad la, mapalad la. Niyo, makanyan ya kapalading makita ko't king Ginoo. Panwanan na kaning Ginoo, ibat king Sion. Akit mesa ng misaplala, ingi Jerusalem. Kekabananing biemu, mapalad la, ding makita ko't king Ginoo. Mapalad lang, maglakad ka ring daklat na. Mapalad la, mapalad la, mapalad la, mapalad la, mapalad la, ding makita ko't king Ginoo. Mapalad lang, maglakad ka ring daklat na. Mapalad la, mapalad la, mapalad la, mapalad la. Pamamasang iba't, king sulat ng San Pablo, Karingtao, Colosas. Kapatid, kayo ing balen a pinili ning Diyos, kaluguran na kayo. Uli niti, kailangan kong miblas, king laus pusong pa maglunos, king ganaka at kababa na lub, king kamu at kapibabatan.
Mipapanupaya kayo at mipapamatawad kapilanman. At inyang paginakit, ing ninuman king aliwa. Pepatawaran ako ning Diyos, inya ikayuman sana, mipapamatawad kayo. Idagdag mo babo nanitingan, ing lugod, uling itiya ing bubulklod, king ganap apamisan metong. Magari sa karing pusuyo, ing kayapan ng Kristo, uling para kaniti ko may ngayaws. Misasan metong ang tinggalamening metong mong katawan. Maging mapasalamat ko sana, ingamano ng Kristo, labis-labis sanang manatili karing pusuyo. Mituturuanan kayo at mipanusok king mit mong kabiasnan. Kambening kapasalamatan ang makasalali karing pusuyo. Dalitanan niya ing Diyos, karing salmo at himno, ampong banal adalit. Nanumang sabyan yu o daptan, gawan yungan king lagyo ning Ginong Jesus. King kapamilatan na, pasalamatan niya ing Diyos ay pa. Ikong babaeng talasawa, manusig ko karing asawa yu. Uling ito, yaing sukat yung daptan, antimong Kristiyana. Talasawang lalaki, luguran yulat pakiyutusan mitmong yumo ring asawa yu. Ikong penganak, maging mapaminto ko karing pengari yu kapilanman. Uling iti yaing babietula king Gino. Ikong pengari, eyula parating kakamuanan ding anak yu. Poto, mga sira lalub. Ingamano ning Gino. Salamat, King Diyos. Talakad mo po. Magari sa karing puso yu, ing kapayapaan ng Kristo, ating mensay na labis-labis miye kaya kayo. Inginu manatiliya ke kayo. At keko antimurin. Pamamasa king maya pabalita, agpang kang San Mateo. Ligaya keko o Ginoo. Kalako daring taong pantas, niyo ing anghel ning Ginu, pepakit yakang Jose, king kapamilatanan ning meto nga paninap, at nga nakeya. Bibangon ka, itukime nga anak, ampon iimana, at tiplad kayong papunta, Ehipto. E kayo mama ko ka rin, hanggang ekos sabyan keka. Pablasang ni Herodes, burineng panintunan ing anak, baneng ipapate. Mibangon niya pini Jose, at kanita mo ring beging ita, tiki na laring minda, at menulakan lang papunta Ehipto. Karin lamig datun, ang gaking meteya i Herodes.
Makanyan lapin metupad detang amanong pisyag na ning Ginoo, king kapamilatana ning profeta. Inaus keng lumuwal Ehipto, ingkakong anak. Kanitang mete ni Herodes, niyo'y anghel ning Ginoo, pepakit yakang Jose karing Ehipto, king kapamilatana ning metong apaninap. Mibangon ka, nga nakeya. Iuli mo, king labwad ning Israel, ding minda. Pablasang detang bisang makamate king anak, may nga mate na langan. Inya mibangon niya Jose, tiki na laring minda, at migbalik la king labwad na ning Israel. Dapot inyang abalita ng Jose king Arkelao, yaing minalili kang tatang na, king pamag-ari king Judea, mitakutan niyang taglos ka rin. Pasibayo, tinggap yang babala, king kapamilatan na ning meto nga paninap, inya king distrito na ning Galilea, karin niya migbanda. Karin nala tiknang ding minda, king meto nga balen amayayawos Nazaret. King antikaniting paralan, karin metupad ingamanong mipasyag, king kapamilatan da ring profeta, mayawos yang metong a Nazareno. Igmayap ng balita ning Ginoo. Kapurian keko, Kristo. Tempong kapatid, paring kaya beta mo kaya katamong kapag masusyan ngeni. Tempong servant leaders tamo, lalong-lalo na po deng choir, amamantabi kaya katamo king kapamilataning karelang mga santing akanta. Itamo nga pong at yung ngeni keti, pagpiestan tayo po yung Holy Family. Bistat man na pagpiyasan tayo rin ni Santiago, hindi katamong malapatun. Kay ba't na pa mo po ning Simbambengi, Pasko, kaya kami pigmasusyan miyeng piyesta ng St. John the Evangelist. Itamo po, penandaman tamo yung grasya ng makapitipon na abe-abe bilang meto nga komunidad. Kubalo po nung panandaman nyo yung karanasan na masanting pang abe-abe tamong mga di at abe-abe tamo pong pupuri kay nga pong Ginoo. In kaya katamo pong Santo Papa, Papa Francisco, in panagkat na po kaya katamo, king mabilog yato, pining maging pisambanta mong maglakbe, abe-abe. Sana lang malalakwan. At bampong malyarining panagkat na keng pisamban, puntalan lareng den kapatid tamong atyo keng laylayan, den keng feri-feris, ban panandamanda maulagala kay katamo, mahulagala keng pisamban. Ing
pag nasana po ning Santo Papa, ing kanako pong pamanintindi, karening steps sa gagawa na, buri na, ing pisamban maging maragulyang pamilya, konektado'y lareng balang metong. Nangapansinan niyo po, may gumpisa po yung consultation, sanda pong synodal consultation, keng parokya, kay ba't may ka diocesan consultation, kay ba't may ka national, kay ba't may ka continental consultation, at kay ba't ating synod on synodalities keng pong 2023, next year na po, October. At ing panagkat na po ng Santo Papa, itang sana ing pisamban, konektado lang ang ding miyembro ng Santa Iglesia. Kanya po yung didina na pong pansin ng Santo Papa at panagkat nakikatamo nga na di ng tamong pansin ngayon panahon na iti, yapining larawan aning pisamban as a mystical body of Christ. Meto nga katawa ng Kristo, mabye katawa ng Kristo, na anyang may binyag tamo, tinggap tayong banal na Espiritu, meging pati na katamo nining mistikong katawa ng Kristo. Kanyapin po nung makanya ng kekatang panlalawe, kalupan na ning meto nga katawan, hanggang malatiya mo yung masakit keng katawan, panandamanan ning mabilog nga katawan. Sabi tamo pin, sakit sa kalingkingan, dama ng buong katawan. Ing kekatamo pong Santo Papa, panagkat na kekatamo ngang binyagan, alasanang metong man kekatamo, ing ekikimot bilang mabye parte na ning mistikong katawan ng Kristo, na ing balang metong kekatamo, talagang kimot tamo, galo tamo. Panwalan tamo, tinggap tayong banal na Espiritu. At na po kasanting, ngayon aldong iti, pagmasusyan tayo po yung kapiesta na po ng Holy Family. At papasyag na po kaya katamo yung meto nga maragula katutuan, na yung nga pong Ginoo, dinina na pong ulagay yung meto nga pamilya. Kasi keng meto nga pamilya, kaya nita mo po ababalo, nung makananong lulugod, nung makananong magpakumbaba, nung makananong mga ding abe-abe bilang meto nga pamilya, kaya nita mo ababalo, ing miyayiliwang bagay tungkol king biye. So keng pamilya, kaya nila po mibabait deng mga ayapatao, kaya nila mibabait deng bayani, kaya nila mibabait deng responsible citizens naning kaya katamong bansa. Dapat balo tamo mo naman po na keng pamilya mo naman, kaya nila naman mibabait deng kriminal, deng miyayaliwang public officials sa corrupt, keng karelang pamanungkulan, bistat man, baluta mo, kaya nila rin manibatan deng mangayap politicians, kikilalanan tamong mamye, dalan ban sumulong ya po yung kaya katang bansa. Nyapin, nganing aldong iti, akakit tayo po itang ulagana ng pamilya. At nganing piyesta da ring Holy Family, sana balang metong kaya katamo, panandamana, maulagayang pamilya mi. May aliwala pong larawan, deng aliwa, may asawa lang, alang anak, pero ating ampun. Deng aliwa, may asawa lang, di taklamo anak. Deng aliwa, dakala anak. So, may aliwang larawan da ring pamilya kaya katamo. Pero, ing maulaga, akit tamo sana maulagay ang pamilya.
Nganing aldong 18, na pagpiyasan tayong Holy Family, sasabihan na kayo kami ni nga pong Ginoo, maulaga kami as a family. Maulaga kami as a family. At nakaulaga, nganing aldong iti, papakit na kaya katamo nung nuya kaulaga yung pamilya tamo, na ining pamilya nga iti, kaya ko aranasan ng tunay saya. Ing pamilyang iti, kanini ko aranasan na may kumpleto yung biye ko. Panga ating pamikalugod, ating pamisasan metong, pamitatambayan kayong pamilya. Actually po, pinining puri ng malyari ning hapong Ginoo. Maski na yung kaya Santo Papang, yan yung panahon na itiking mabilog apisamban. Pero kailangan mag-umpisa tamo kayong pamilya tamo. Kailangan, ngayon po, magkatintamong examination of life, examination of conscience, na ning makananutalang pakamalan din kay katang pengari. Makananutalang pakamalan din kay katamong anak. How do we value one another in the family? Ini po yung at nakaulagang dapat dadala tamong yaning pinanditay ini. Itang maging tuto kay ngarapan nga pong Ginoo at lawenta mo nung makananing relasyon kay pamilya. Kaya pong kay katamong first reading, papaganaka na po kay katamo ning pamamasa tamo nung nuwanti kaulaga, ing atin tamong pakamal kareng pengari, tatampong ima. Kasi bala mo manipunta ka no, ing lulugod kareng pengari, bala manipun lang kayamanan kayong sumangit abiye, king biela nangga. At tinla pa po sasabihan, panga malugod tamo, kareng pengari tamo, itang pakiramdamanan ni nga pong Ginoo, nano man nga duwan tamo. Itang pagkalub na ning Diyos kaya katamo, ing siksik liglig agrasya nung malugod tamo kareng pengari tamo. Makanyan mo rin, pag naka po, second reading, maski kareng anak, members of the family, tasanang pakamalat lugod tamo, bibiya tamo, king metong at metong. Ating ko pong metong kaluguran, maging PPC President miya po king parokya niya nga Chuko Paketi, Pampanga. Atin niya po nga basang article king Manila Bulletin. At itang article, bala mo may nibatan niya king metong ima, amete na. Makanya niya po pangasulat. Sabihan na, kareng anak na, sana naman, detang bulaklak ka pepadalayo niyang burol ko nga na, pepadalayo na laka na ako niyang mabiye ko pa. Bakanta, I appreciate ko sana yung banglo dareng bulaklak. I appreciate ko sana yung santing dareng bulaklak nga. Kanya nga basa na po ini, minuli ang magdalang bulaklak, roses, kang imana. At itang article na binasa, nadadala niya naman. Sabi na po kang imana, mga na abasa kaya po ini nga na. Kanya sinali kong bulaklak kayo just to express my love for you. Pakanta sabihan ko kaya makanano ka, kakamal ka na ako. Makanano da ka kaluguran. At imana po, ni-request na kano kaya, sabi na po ko ng imana, malyari kong maglambing pakeka nga na. Malyaring padalami ini kareng kapatad mo nga na, kareng egan-agan ng kapatad mo. Ining article ay ni. At ing milyari po, deng egan-agan ng kapatad na, maski na deng at syukeng abroad, pepadalande pong bulaklak, pepadalande chocolate, imana. To show concretely ng makanano de kaluguran ni Imana. They did not know after more than a month, Matea po'y mother da.
man masakit, masikan niya pa imada. Makanya naman po talaga yung biye. We do not know the day or the hour nung kaplantamat. Tamo sasabihan, dakal ko pa oras, bakit ta makabawi kang ima ko, kantatang ko. Dakal ko pa oras, bakit ta makabawi ko kang kaputol ko. We do not know the day or the hour. After the pandemic po, ekbalo nung panandaman nyo ini, na malaming kamatayan at siya keng pasbol, maninaya kay katamo, etamo balo nung kapilan niya, datang balamo at tsuneken. Malapit niya, mo niya ing hamon talaga kay katamo, panagkat kay katamo, yapin itang to make the most of every day, every moment, na pagkalob na kay katamo, live it as if it were your last. Bala mo, yapin niya yung peka taulit nga dota mo, and so you live it well. Tang biyeta mo, yung egan-agan. Ekbalo na ngayalben niya po itang Family Matters, tang metong karing Metro Manila Film entries, Family Matters. Personally po, may ka-struck ya ka na ako, kasi agkata na katamo po, nung talagang mali ang pamilya tamo, sana pagkapilitan tamong palaging araranasan tamo, talagang tunay ang pamilya. Ing tunay malasakit, panandaman tamo, tunay pamamatawad, sana panandaman tamo, kakampi tayong metong at metong. Isang kayo makalungkot po, yung kapatid mo may kasabi, masakit kalub kang mamo, so ining piyesa na pong aning Holy Family, metong iya pong panagkat kay katangan bang kanita, arapan na ni nga pong Ginoo, kilalanan tamo nung nano yung pamilya para kay katamo, i-evaluate, kung talagang pakamalan tayo, kay ba't anyawaran tamo kay nga pong Ginoo, sana manatili tamo pong may kakalugod, may sasanmetong, may saupan, at may papamatawad kay katamong pamilya. Totoo po, itasasabihan ng Pope Francis, no perfect family, no perfect father and mother, no perfect sons and daughters. Pero sabi ng mga niyan, nung alang pamikalugod kayong pamilya, we will end up really hating one another. And in pamilya tamo, nung alay tang pamamatawad kayong pamilya, we will hate one another, and in pamilya will be an experience of hell for all of us. Na itang anyapin, if we want heaven for the family, ing hamon, itap yung umunang dili mi papamatawad, at may kakalugod, at may papanantabi. When there is love, everything is possible. Gana agawa tamo. So bendisyonan na po ni nga pong Ginoy, deng balang metong kay katamo, at deng pamilya tamo po. Talakad tamo po. Itamongan po sa salpantaya ko. King Diyos, sigpang mayupayang tutu, ninalang King Banu at Yato, at kang Heso Kristo ang anak ng bugtong nga ginuta mo, kay ngagdiking upaya ning Banal na Espiritu, mibait kang Santa Mariang Birhen, di nasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako King Cruz, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, King Katnungaldo, sinubliyang mebye, pepaitan siya ban mo, makaluklok, wananing Diyos, sigpang mayupayang tutu,
Ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kum ka ring mabye ampon mga mate, sasalpantaya ko king banalay espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pami sa makdaring santo, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasubnidang miering mete, at king bie alananga. Amen. Panalangin ding malda, kambening Sagrada Pamilya ning Nazaret, manaligtaking Ginoo ang makibalo karing sablatang pamangailangan. Adwan takeya ing panwana no ring hanggang pamilya ning tao. King balang panalangin katamong pakibat Ginoo, panwanan me ing kekang balayan. Gino, panwanan me ing kekang balayan. Para king pamilya ning Santa Iglesia, bang maging metong yang Hindu at metong api bale-bale, para karing hanggang taong mangailangan. Ipanalangin taking Ginoo. Gino, panwanan me ing kekang balayan. Para karing hanggang miyasawa, bang apapanatilyan sa giwa, ing mumunadang sinta, o atuklasan dang pasibayo iti. Ipanalangin taking Ginoo. Gino, panwanan me ing kekang balayan. Para karing hanggang pamilya ning yato, bang manatili lang susulong king ikakatulan at pamanyuyo ning metong at metong, ipanalangin taking Ginoo. Gino, panwanan me ing kekang balayan. Para karing anak at kayanakan, ban para karela, ding pengarira, makatwalang ating masabal, king karelang panyulong at tula, ipanalangin taking Ginoo. Gino, panwanan me ing kekang balayan. Para karing miyasawang mikakawani at ding karelang anak, bang makatabnulang taong masampan munye kausukan, tungkol king pamikakalugod, amakasawap lumarin, king kakulangan daring biepi bale-bale, ipanalangin taking Ginoo. Gino, panwanan me ing kekang balayan. Para ka rin kaya katang komunidad kristyana, bang anting galamening metong nga pamilya, mabiyasa tang midadamayan at mirake king tula ning balang metong, ipanalangin taking Ginoo. Gino, panwanan me ing kekang balayan. King katahimikan, adwanta sa king akong Ginoo, ting hanggang kapag nasanta mo, ding kapag nasandaling kay katamong pamilya. Igpama na ligkeke ka, emisa na ipagkait, king metong at metong yung sablang lugod, apay pakit mo, kaya kami, king kapamilata ng Kristong Ginumi. Amen. Amen. Luklok tama po. Hallelujah.
Lalakad tayo po. Manalangin kayo, kapatid, banin kay katamong daon, matanggap yara paning Diyos, igpang mayupayang tutu. Tanggapan sanang ginuiting down karing gamat mo. King kapos te kaligayan ng kayang lagyo. King kaya katayang kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos, sa igpami, agkatan mo kaming makisulo king dulang ning pamilya ng Jesus, anak mo. Ing pamangan at inuman na babyena, gawa na kesa ng regalo king metong at metong, ban maging tinape naket alak, biet tula ning balang metong. Bustan mong ing susuyong lugod at kagalangan, iya ing maging ain mi king metong at metong, ngeni at bukas at king balang aldo. King uli na ning anak mong at busal mi, Yesu Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili ake kayo. At kay kon timurin. Yat nayo ring pusuyo. Makayat nano king ginu. Pasalamatan taya ing Ginoo a Dios tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tuneping karapat dapat at matulid ing pasalamatan da kang parati at numan karino igpa, Diyos king alananggat lubos mayupaya. Kapamilatan ng Jesucristong ginumi. King aldoy iti kakapman mong tula ring pusumi, ngening akikilala mi kang Kristo ing pangapahayag ning lugod mo. Alang matang menakit king kayang ligaya bilang Diyos mi, dapat ngeni mayakit yang anting metong ke kami. I Kristo yung anak mo, bayo pa ing sablang panahon. Dapat ngeni mi bait siya king panahon. Dinatangyaban iyangat ing sablang bagay king kayang sarili. Banibalik ing pamisan metong king kabilugan na lelangan, at tayran ing katawan ibat king pangawale na king kekang kayarian. Ulinita kambering sablang koro, ring angel karing banwa, daralit mi ing kekang ligaya, layon makyabe lang tuknang babye kapurian keka at ngaming kakanta. Gloria
Banal mingig pa, karapat dapat nakang purian ning meto yato, uling king kapamilatan ning kekang anak Yesu Kristong ginumi at king kayupayan ning banal na Espiritu, tininan mong biye at kabanalan ning sabla. Alakang tuknang mamaus king kekang balayan, ban manibat king kayaslag ning aldo hangga king kayalbog na, ing dalise daon mi ang pangya bilang kapanyamban king lagyo mo. Igpapagamo mumi, ing pabanalan mula, king Espiritu mo retingayin na daralamit daraon keka, ban maging katawan at dayano ning kekang anak, Yesu Kristong ginumi. Aminutos ke kami ban pagmasusyan miya iting Eucharistia. Kanitang benging mi panganyayaya, kingwane ing tinape, pepasalamatan akat pinuri, pirasone, at binyene karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti kongan at kanan niya iti yung kanakong katawan na midaon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bat ni ngapunan, kingwaneng kalis, pasibayin na kang pepasalamatan at pinuri, at binyene ka rin kayang disipulo nga na. Tanggapan niya iti, kongan minumko kaniti, iti yung kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo talananggang tipan, amibubu para ke kayo at para karing sablang tao. Banke tami patawaran laring kasalanan, daptan niya iti bilang kapigaganakan kanako. Pasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Alakatang po. Igpagaganakan ming kamatayan ing kekang anak, ameng abus ke kami, ing kayang maligayang pamanyubling mebye, ating pamaitas na banwa kabang panayan mi, ing panyatang ng pasibayo. Inya darawon mi akeka bilang kapasalamatan iting mabye at banal na sakripisyo. Balikdan me, ing yayayin ing kekang Santa Iglesia, at lawan me, ing midaon king sarili na paulin ing kamatayan na ikwa na kaming sinot keka. Pagkalamoy kaming misulusulok ing kayong katawan at daya, mikatman kami king Espiritu Santo, at maging metong kaming katawan, metong mong Espiritu kang Kristo. Gawa na kesa ng metong ilananggang daon keko, at papalyarian na kami mirakayanan, king pimamanan din kekang Santo. Muna kambe ng Maria, kapilanman Birhen, na indunin Diyos, kambe rinwan mga apostol, at maligayang martires, kambe ng Santiago, inke kaming patulunan at ding sablang santo. Igpa, iti sana ngayon yung pangabalik milubke ko, mamungay ang kapayapan ng pong kaligtasan para king mabilugayato. Pasiklan me kasalpantayan po lugutin kay kang Santa Iglesia, akasalo ko yung maglakbe kay tiking yato. Kambenin kay kang Talasuyo, i Francisco, ake kaming Papa, i Florentino, inke kaming Arsobispo, kaya kami Obispo Roberto, ding sablang pari, ating may bilog balay na at buhos ng kay kang anak. Igpa, pakinandan mo sang mip nung pakaluliting palanin ting pamilyang Pilor marap keka, ngining kawarasan. Ikam gang sinimba, may malen kay Tibetis, ding magdebosyon king kay kaming patulunan, at ikamin lalaning sablang kalulu. Lunusan mo sana mga tipunan ding sablamong anak nula pa man makasaot. Ganakan mula naman ding kapatid ng miyango na biye, ading sablang keka may matulak may muna kay tiking yato. Malud mo sanang tanggapan king kekang kayarian. Anong no kaya manayang magamit lubos king ligay mong alanangga.
King kapamilatan ng Kristo ang kinamiyaking uli na, paggalumuking yatu ing sablang bage, mayap. King kapamilatan ng Kristo kambena at kaya, igpang mayupayang tutukagom ng Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanangga. Ngani manalangin tamong mitnong kapanaligan at lugod kingig pa, karingamanong tiro na kekatamo ning Ginoo. Ikabos mo kami, O Ginoo, kisablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan, king panaun, miban, king kasaupan, ing kekang pakalulo, parati king mikabos king kasalanan at biligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristong ke kaming talapangabos. Huling ke kaing kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman, king alangangga. O Ginoong Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo. E mo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan, doon ilawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang iglesia. At pamayapan mempong bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman, king alanangga. Amen. Ing kapayapan ing Ginoo, manatili sa kapilan man kaya kayo. At keka, antimurin. Pakit tangening mikakametong tamo king kapayapan.
Nyoing kordero ning Dios, nyoing milalako king kasalanan ning yato, mapalad laring mayaws king apuna ning kordero. Ginoo, kumatampang tanggap keko, dapat yagkas miya ang amano mo, kumayap na ako.
Talakad tamo po. Manalangin tamo. O Diyos ay pami, Jesus anak mo, linapit na ing kayang sarili kaya kami, kaniting pamagmasusi king Eucharistia. Mikyabeya keti, alang-alang kaya kami, mayanyang lapitan at pakisabyan. Manatili sanang makyabe kaya kami, karing pibale-balemit kapulungan. Gawa na kami naman sanang mayan lapitan at makasadyang sumuyo king metong at metong. Ang gyamang iti ikalingas-ngasmi at kambe ng Maria ilang Jose, makasadya kami naman sana king nanumang dapat ay pagkatiwala mo kaya kami. Uling agawaming sabla, king lagyo ng Jesus aginumi. Amen. Luklok tamo po. Pusten niyo pong panimunan da kayo king pamangilala at pamagpasalamat po karing kay katamong bisita at minantabing pari kaniti pong kagat panapunan na iti lalong-lalo na po ring bunga na po ning Pueblo Levitico ing balenda po ring pari Keti Betis. Umpisan tayo po karin banda impong director na po ning High School Department ning Mother of Good Counsel Seminary ing parati tarin po manan tabi kay ning parokya i Father Conrad Flores. Ing kasiping na po ing kikatabong kabalen, ing parish priest na po ning Mother of Perpetual Help Parish, karin king Gutad, Florida Blanca, Pampanga, i Father Raniel Soriano. Kaya naman pong tutuking kabila, umpisan kayo po, kaya pong mumuna, ipong parish priest na po ning Holy Rosary Parish, Our Lady of the Holy Rosary Parish, karin king Malusak sa Sumuan, i Father Ervin Ray Garcia. Impong kasiping na po, yung kaya katamong kabalen mo rin po, yung makasay niya po king Diocese of San Jose, Nueva Ecija, i Father Ferdy Ducot. At yung kasiping na po, yung Secretary to the Bishop of San Jose, Secretary na pong Apong Bobet, Father Christian Magtalas. Karin pong keta pong kagulutan da, sa likod da po yung sentingan da, muna po yung metong pong paring meging kayan tabi tama po at pastul Kenny, kanita pong pila na pong years yung milabas among. 15 years po yung milabas. Yung pong parish priest na po ning San Rafael de Arcangel Parish, Baruya, Lubao, himegin tamo pong parish administrator 15 years ago, Father Ferdy Mangulabnan. Ating kaya katamong kabalen, murin po, yung parish priest na po ning St. Michael the Archangel Parish, Anao, Mexico, Father Paul Sahagun. Dahil naman pong kening babo, itaulitala po, syempre, ila pong mas special. Sabihan ko po bakit. Ina pong mumuna po kening daning wanan ko, yung pong parish priest na po ning Our Lady of Lourdes Parish, karin king Angeles, i Father Fernando David. Ating karin naman po banda, etong yapong Salesian Missionary king Papua New Guinea. Minuli po at big bakasyon kaya tiki katamo for the holidays and Christmas at New Year at king Fiesta, i Father Roger Miranda. At syempre, yung kaya katamo pong main celebrant, yung kaya katamo pong meni muna kaniting banal na misa, yung pong obispong malugod, yung kaya katamong Balayan Betis, Most Reverend Roberto Malyari. Dahil po kanong kening lalam, dahil pong paring makaluklok king lalam, ila po kanong representative ng Santiago Matamoro, uling masikanla pa pong lalaban din. Dahil naman po makaluklok keti babo, representative na pong Santiago Peregrino, uling lalakad na lamo po't malapit magtukod. Peace mo po, o joke mo po amo. Pasalamatan da kayo po kaniting pamanagon nyo po at pamakipagsaya kay Abemi. At sana po ipanalangin tala rin kaya katamong pari at ding magnasa pang maging pari at magmadre kening kaya katamong Pueblo Levitico. Balo ko po keni mong kilub na ning pisambad mismo ngayon at sisimba keni. Dakal po kaya kayo kalupan na po ning abanggit ko. Dakal kaya katamo keni mumetong mo adwa. Isip-isipan da at panalangin nung para ko king biya ngayon. Ing advice ko po kaya kayo, just take the first step.
and God will guide you along the way. Subukan niyo mo at ipakit na ning Diyos sing dalan kay kayo. Nung yan talaging biye para kay kayo. Pasibayo po at din kay katamo pong kayantabi seminarista, kening kay katamong parokya at ding seminarista na po ning Mother of Good Counsel Seminary. Panalangin tala po, palakpakan tala po rin kay katamo. Hindi po biya kaya po yung mic kang Father Rao para po karing aliwang. Siyempre, kaya betaya rin po pala, yung kaya katamong Cardo Dalisay, yung kaya katamong parokya. Kilane pong beses mituran puso, pero babangon at babangon pa rin para sa atin. Reverend Father Raul de los Santos. At tayo po kakalinwan, pasalamatan mo naman yung anak, masipag, masanting ang boses, masanting ang lalaki, yung kaya katamo pong talasuyo, kasaw kinikim para kay Father Gian Sagum. Palakpan tayo ba? Okay. So bayo po yung sabla, masaya at maggrasyang fiesta kaya katamuan po. Pasalamatan tayo at pupurihan tayo yung Diyos, kaya benang Santiago, king panalangin na, pamamilatan para kaya katamuan at akabyusan tayo ining milabas sa banwa, lalong-lalo na po ining fiesta ngining patingapon po. At Mayo Pors po kaya kayan, palakpakan tayo po yung Santiago. Swerte mo po, ngining aldongay ti, kaya betal ring aduang imahen ng Santiago, Santiago Matamoro, Santiago Peregrino, pati po yung Birhen ng Korea, miti pa ni, kaya betala magprosesyon po, kay bat na po ning misang IT. At buri ko pong pasalamatan, maragul, malalam, at dakal salamat karing Fiesta Committee ngayon Banong IT 2022. May gila pong masipag, no karakal sakripisyo, no karagewa, no karakal dinaon, pati po rin familia miyabe, kining pamagmalasakit at pamagobra para maging matagumpeya, maging masayaya at masuyo iting fiestang iti. Manibat po kitang minunadang proyekto, mipalitan niya agad ing margultang kampana na may balbal na, kay bata inayos de po ing dating kumbento, ngayon museum ne. Kay bata po ning misa, pwede ko ang manikalbenye, makanano ya kalwalas, makanang kalinis, na po kasanting ining bayong museum tamo, no ka rin asal ko tano ring artifacts tamo, po miyaliwang dukit at miyaliwang obra maestra tamo. Nung atin ko pong obra ng tatangyo, na ibalo no yo ka na, i-donate yo po at midina ng lugar kani pong museum. At ding miyaliwang proyekto da para karing anak, para karing pakakalulu, no po karakal, ing second Camino Walk, Aldoda Ringanak, Betis Night, itang wedding mass para karing pakakalulu at miyaliwa pong programa masaya at masuyo para kikatamungan po. So dakal pong salamat karelangan. At dedi pong proyektong, dakala proyektong rin ni Gewada, elaman menyingil, elaman migparafol, elaman linapit kikatamo. Pero tatanggap la po nanuman ing pwede tang idawon idake karela. At inla pong lamesa kilwal detang bisang mag-donate, midawon maski nano po, gam pesos siya mo, gam 20 pesos, 50, 10,000, dinala ng libo, matulado pong tanggapan ding donasyon nyo, dining Fiesta Committee. So karela po, Mayo Poras at dakala salamat. Palakpan tala po rin Fiesta Committee 2022. Talaga pong megiyang masaya at masuyo iting fiestang tutu nganing 2022. Kay bata po ning misang iti, isunod tayo ing kakatamong prosesyon, kay bating prosesyon at pong fireworks, ang pong jamboree show kani po basketball court. Ding schedule tamo po bukas sa lubong Parakim Bayong Banwa, alas 7:30 yan ng bengi, kay batitang misang Bayong Banwa mismo, alas 9 ning abak, ing mumunang misa, ang pong alas 5:30 ng gatpanapon. Ala pong misang alas 6 keng January 1. January 2 and 3, painawag kay pamu po, makasara alang opisina, mabarilya, ing ninuman lungog keni. Okay? Pero ngayon po, libre ko pong luwan lungog keni nga kumbinto tamo. So kay bata po ning misa kay ti, agkatanda ko po, pagdamutan nyo, nanuman pong tawong si Janang Santiago para kaya katamo. Libre po impaman, muta ko po kay ni B.U.B. Makiabi ko po kaya kami, kayang tawong ng Santiago. So at kaya kayuan po, pali po, manibat nanding abak, ganing aldong alas 4, mga pamulala ko po. Mga pamulala ko, sobrang ing kabanalan nyo, ing lugod yung kempisang banta mo, ing pamisan metong nyo, keti betis, makapagmulala po. Alang tok ng luwal lungobla,
At halos anak la, ring kakit. Lulub kem pisamban, mag-visit saguli, mga di saguli, and then makyabe king kasayahan kilwal ay maka-amaze po itang ikit ko. So, kaya kayungan po, dakala salamat at maya poros at masayang fiesta, kaya katamuan po. Palakpakan tayong sarili tamo po. Sa deta mo po, dakal pong salamat kaya kayungan at karing bisita tampari, dakal mo naman pong salamat. Talakad tamo po. Ing Ginoo manatili ke kayo, At keka antimurin. idukuyo ring buntukyo para king masusing bendisyon. Mayap ing miyabe-abe tamo bilang pamilya ning balayaning Dios at manalangin kambe ning banala pamilya ning Nazareth para karing pakamalantangan. Ding kekatang pibale-bale, ring kekatang pamilya, ing komunidad kristyana, ing pamilya ning kekatang bansa at balayan. Bendisyonan nakatangan sana ning Dios at papanatilian nakatamong misasan metong, ing igpa, ing anak, at ing Espiritu Santo. Amen. Umen ako king kapayapan, lulugod at gagalang king balang miyembro ning sarili yung pamilya. Salamat, King Diyos. Viva Apunsago! Viva! Viva Sagrada Familia! Viva! Viva Apunsago! Viva! Viva Apunsago! Palakpakan Viva! tayo po yung kikatamong patulunan.